Leibak asida sukfibam sokna tangdu leitadaba phibam amada leiba si fawbada central government amadi state government na karigi irang ase loishinba ngamdribano haina hanagi Manipur Legislative Assembly gi Speaker I.Hemochandra na lengakta wang hanglakre wafam asing ase 27 Assembly constituency gi coordinating committee na kaukiba pungkun marige general strike ki saruk amaoina singjamaida ima ibel singa ihau sogatpa thoklakpada fongdorakpani mahakna makha taraduna ima ibel singna maikai kayadagi assembly Pambiyo haiba kholau lepa leitana lauri hanagi speaker ama oirambagi experience ki matung ina ngasi maksu Assembly Meepham kauba yai adubo ngasi gi paliba lengakna kauningdabagi kaugdaba oigani tarik kunga mathoida assembly kaugani haina tauriba sidi संविधान की मतुंग इना था तरुक खुदेंगे कौदा यादवगी कौबने लोइनना नेशनल मीडिया सिंगदा मैतैना लानबा ताहली अदुबो ngasi ngasi maksu मैतैबो हलकपा लेप्ट्री अमदे हौजिकसु थेंगलबसु थेंगना assembly मीफम कौदुना इरांग असे लोइसिनबा ngasiगी पालिबा लेंगाकना होनबियो हाइखे amna lak ta tholaga assembly pham oi jai gam natro ai assembly ki speaker han oi jaram ama oina ai gi experience ai ai ji assembly kau ge ai di hujik su kau bai ai haying su kau bai ai kongning da gi wani assembly to kongning da bai wani ba tang kun ma thoi da hoji assembly kau di kau da ya da gi constitution da संविधान da tha taruk ki manung da assembly pham da ya de ba adu gi kau bai wani kaino adu ga tasing na kau ge hai ta ga di parliament session phaming da kau ga dong ne ba Parliament session da Parliament da koi Manipur ki issue si no confidence motion ki damakta akoi thangat kare adu no confidence motion da discussion tawding mamang da akoi ki sida assembly phama mangati kayam na mit na kong singani Delhi da lai ba MP changa duka akoi sida lai ba MLA humpu ga khangba Manipur ki manam da kana di hen gani Manipur ki issue di Manipur na khangam thok cho adu pham da bane ba adige adu su to se ngasi ingbiyo kokta da pung ahum makai da ayuk ki pung mammingai matam da kokta da yum da changa aga halamim ne ba kuki mayam ko militants mayam na tawka si kari no ba ali akoi ki commando mayam na kuki militants mayam no ki matung ilaga akoi operation chache ge aisu Assam Rifles na tingjal le ba se sida lai ne Assam Rifles akoi singjamai mayon da koi chinga da ju Assam Rifles lai central government adal lai si Modi ni Palisa Modi ne ba Amit Shah ne home minister se sida chief minister jo bireni BJP government na to double engine na haine ri se loi to se politics ki waji to se bo ji kuki mai tai ki waji to se ba laibak si kari phim da lai rage ba tha hum 3 months sumaina sum lahen ba ya bra ba yu imai bil mayam se la le mayum da ki chak chani khangre mayum da hip kani khangre akoi nungdang sodok ta loina le la ne ba matam se aduna ai wakhal ladi sigi problem se hujik shu Thing as you think the solve to get they can solve it. Adu tau dia ba.